chiro wakaromba sekuru tashu vanoona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganikomuna adasonokofunza ndepapi atimboshaikwa sekuru vanoisonongura akaromba nekuda kwesirivha sekuru vanozvisonongura rechidhoma vanoda kusarenda sekuru vanozvisonongura Leva de toque até ó. E vai mal antes. Tu toca de pano? De pano. Pano. De toque até. Nyoka aí foi na timbo e bote. Manda tu timbo nyoka sana. Onde você tá pegando aí? Eu não sei da folha mais. Caiu mano do chão. Aí o canal ganhou uma galinha mais. Aí 5 minutes to start. Tapa 5 minutes. Ano achima.
Yes, ndapasiwa 5 minutes. 5 minutes takutaura. Ndili pano pa sekulu 3. Aiwa mfaro wangu wakalaudzira. Ndikuona abantu ali kufala. Inini chandoda kukuziwa inde chakuti faith kana tichiti faith kutenda. Gumbo lako likatsika pano andi manza angachitaura nyaya waho kuti kumwa waho achete mkombe. Kana roho anodzidzimuka kusvika pauli. Ananga chikoti koyo waho kabikirwa mutu. Waho kabikirwa mu paketi ere mu chisinodia kana wakabikirwa mu chihali. Anokudza akulu kuti apa mihwe hapo unopa khongohwa. Saka inini ndikukuyimbisai. Kana wewe uchihwala pululudza wapola. Wayambuka. Wayambuka. Mwana wa huko anoja ndiye alipo. Andi makani? Mwana wa huko anoja ndiye alipo. Ndiye akutojera zozo. Amva munomu ndi anovula do. Iyo kulumisa kana ukatsikira kuno ka. Andika chikuta kwa hiyo udakuti ninyangadze mumba vula do. Kutaende na mumimba mukakwacha munoziwa munotonhodza meso. Saka unanga una pressure ya kubuda ndiwo wahwala. Ndiwo kunzwa pain. Anditi. Saka kutenda kwako na kutelera. Aiko nakamba kataya huku uchi huku na kumanzele nzewe ngadzite ngwandu. For instruction kutelera baudziwa na sekulu. Ndikunyapa na mani? Ndikunyapa na baba? Kutelera na kuzvinini pisa. Andi makanda fangeli akataura ati uya ndiana akakandiwa anakabaiwa na komwake Joseph ati akamkanda mumvura kuvu. Asimwala akataura kuti beta kumukanda mgomba hapana kumbaya. Anditi pana zvintuka. Beta kuthema mbijana pana kubairi wake. Andisiyo ndichira mawo mbijana. Akamusia mgomba imomwe. Iye akati kone mwali tukukuna mata zuwa lega. So ngatikati mgomba. Mwali akataiwa ndiye zvili nani zvache izozo. Kala imomo. Akuya komana sakutakula. Akona komana kukutakula kubisa pamusha. Kwenda chubamuni wana zamboko. Mambo kujeli huko manje. Unongo izo jeli. Hauna cha unotonga. Katilala. Na gosi lala. Yesu sawaita unongoita iko. Asi kubata kwa mwali. Akarota hope. Hope ndiye takamuyambutsa. Akasona akoma wai. Sasa ndio kuti munduze akoma wai pa akaenda na mapaketi kuna Joseph sorry. Akaenda na mapaketi kuna Joseph agenda akatuwa chibaka ndi. Ndiye angali chef ali pampanda kuholesa chibaka. Akoma wai hana zakabata. Kuti manje achatipa yeye. Badawa mwali ndiye akapasa utsinye wa huyo kuti akande mumvula kuti kupata kwa mwali kuoneke. Saka ndikuti nini? Faith yako wasika pano pa sekulu 3. Waboda sina kupola. Penda kama ashonga ndipo. Kapela na wafika kumapeto ka. Ndiye kumapeto. Tatenda sura. Right, John Timbe. Kuna 5 minutes kutana na imazukuru wangu. Gani nyala rega. Bano sumuka jana bino gradu kiseru. Usumuka kutaure.